bwabwatia na bukurigirirwa na kila muntu. Wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde wabokire wanjani Mwanje morigereria bwa Nsoko TV, karibu sana. Imeyo moroberie gwikoro aseri tuko ria rero ria ramisi kirora asero yao bandika ko bako gotegerera na kwimanyanki kiagenderera ne mono kwimanyanga y'umugusi arwete ngayumugusi akogenda andenjira ki umugusi aranyara ko baka gukina na kurende gekoro yaitori tuko rero nigo toenderete na mangana yo gukora rito rero tukora kinyomba cy'umugusi barengiyo mwanje morire tubere tukoriye kinyomba auri tukorera nigo turarigereri ababasi bayigo terigeria amachoge na bayigo bagirango bamatekere mu bigeto mugaka James Mengo Nyanja yoranya ko bakakoje yakongereza ngaki kinyombe kigaisa twana ne mono cy'umugusi kiare ko ba kiko kora mangana abona kiko kora we kabonega mbando kiyo senyomba kiraro ase kinyombe cyo umugusi na bayigo abagambi baria barenge ase ensemeyo nabo igonge tukiba manyire ko bagokora idira nyari kistubu nyambunda gendra ko likaji ujumbe hoja se studio se mitandao yonsi Nsoko TV. Karibu sana Mugaka Mengo Nyanja so wanja ukona na Nsoko TV 1970 yamono kulia lero ambe nako airande ko abantu wa minto mbabwate ko nyoko nene gukulia Nsoko TV kurwa nyumu matu kwa Samuel sei ngombo moti nabaga kabali tagire gashi barika nabo bagwanje kugire ya Nsoko wana weri pongeza sana ama masikiri mazira nabaga kabahonde nwa kora ikalia kubwate birengerero byogo na ikitorore na kiye kororeka ro baga ubatatu aba akabinyinzo ndanda tekuna goto amaguru asibindi yoko suza kutiye ko Nsoko kuna mata makununu kwa ukingirango ndabwate mangana mayako wakia maiso na mataso gotogerera sasa ngase yamono iliye kalia mengu na mutambe James Mengo Nyanja ndwete nyumba ya mwaga mungu kinabu ase no kumgranda tunatoa vile tulikuwa na nyumba ichikuta kuna zijete pero tu achukua na goro yumo basi mu granda mate mu machobe abantu abo tuna bale nsi mate weka nende mabwa abantu babwate balinde pensi tunabogira ngoro watu kwa abantu bensi aba bashimuntu baro kwa abantu bera mani aiga se muntu to kwa na mu grango mate grango mabira muyo mwabo mugango yurugo natuwa kwana liringa nina nero babangete nabale basoka bakasobokara karoti mate bakubugango mate bose sauti mugranga oyo igana kieto ni nyumba anisano nyumba ye ni tangani babakuru kwa Banyaramba bantu abanyaramba nabo bale gatia gutakira sakuru kukisaka banyanda paka sakuru kumutonkoba ari nabo bakuru kwa Banyaramba kumaga n'abantu bandi mbago bakuru kwa bayige baruba meyete sino kabisa paka singine naba machoge aliyo ndaterete na kuwenda paka buige kona abano nabo bale abayige kumaga abantu bandi bakuru kwa Bamunyama abaro nabo bale gatiabu Bamunyama nabo bale gatiabu abamwale mbaro na barobo nabo bale rabo wana abantu ababura ngoma ate mbagenderete komenyo kuna ba tuli tororo na kwendera komenyo roro n'ikinyinju cyabo kare bakabwatira n'igwe mu cyumbe oyo omure olu babwatirania yaro kunywa wanchale South Mugranga
lakini ano bacha bagatinira umuchumba w'umutangani uri kurukwa kombo na bete umuchumba w'umutangani ende kombo ne rubete akaba n'ibisi akayanda East Africa na abana bane speaker ya Kisii County na bete umuchumba akaba East Africa ende akaba speaker ya Kisii County bonere karoba iguri tukobe constituency nero bateminere abagiranga amate jaetera bomo yende bagusimuka n'imesi ni namatoka ya rikuru suka arombanya bwatororo ndimbo bwatu bw'icyombe mbororo na ende buri mibwabo kuri mabare n'ikibana Wako Nyanza ndo jere ro kare kwende birundo sana. Ndio. Kare umuhango sana ndora akora nyombeji bi. Yagira nimegaze nyombeji gaje umugirango ndo kwa ndo mugirango mate. Eke manyalikia engere kiki arenge. Ndaraji ko wenda goje. Ndojo kare ko ndate birundo umuhango sana. Eke manyalikia engere. Tumeingia nengo ni tuiye segesu ile swahili. Wabo basanga tumugiro yomo n'abaganga barubu nagiye agitaba kabana wakati tware kemanyari bikengo engo kuna tu akwana litanga engo ni nyangau kuliye naba ekubono litukelimo n'umugirango achitukuru ku muntu ndetengo yanyore kiri yangene setu yayani yanya abantu bagocha nyangau nerati yaitwa akana kintu naende nabo yaringa somo kusimire yatamire woja nyumba nyanenga myari kwagaje nyumba anje ari kutegwitu nebitiki wono nenda akana tiyaito abatebange ya igirire bintu bya no biteko koche yugo naende bono bitu nero tumanyikya je kabite mu mugirango not mu mugirango sawu so mugirango Mwana marieta ando nado babwate burango mata ando tubwate usangala. Nabono ando burango mata ngusangire mundu kuru nyanja. Nyanja ndi burango mata, ndi burango. None mbu mwaga mona ile curiosity ndi kuru bombo munyu pakalika musisi. Usangire tu mwanza. Ndi burango mata, ndi burango. Tuzangire tanyamboga ndiburango mahati ndiburango ya marieta ino usanga marieta imahati na wana pasanga sanga uko marieta mahati na rongo lakini uko not mugiranga mogoroka ebe sigo somora marieta liya no mora dimwa yerokana kindogora ase not mugiranga ase ke busi yeko rupubile kirenyasi Kerenyasi. Kero kwenda South Mugirango. Kero kwenda South Mugirango kwa kwatiri yabo. Ai weta baga nenga baga yokalita nganya. Nito kwa yotalire. Ni loud speaker. Lakini. Wala ndio Ani ito kwa nyoro. Ni makuru yero waro kama tajiri. Kama tajiri. Lakini ya mangana ali batara maya. Na abiri. Bali kumusiburu. Elimo wakururuka urugari ntutira ubona tukururuka tukalibeta tubarukuru lakini wenda koba kuna bagura ngo mata wote urugari yego era bagera bakurukuru utiru tubarukuru ikuni sio pobi kuboro iri dalinde babwate ni karachoki ndo dogo karachoki kirulete mogere abagara bakuruko chuoki na indu twakuruke kirachuo dona umutege tuko na chuo kurwa mabere utagutwara matu mono balmadu bakuruke gekonyo ese kia biki mugi gusukuru balmadu bakuruke gekonyo mono barwa marieta imbu ya bali igeticha ndune igeticha ribaruke bakuruke kirundu kirundu gamarieta nari basirete lakini wala
igori babaganete abandi bagatigara noti abandi bakenda sauti mu birango marieta nari marieta nache andake nabora andake era nyarekana no ko bano komenya mainde bali gari sauti mu birango ni nerange nabagera bogerere ekora bono Borelio siri ali bogerere siri kituki kire mata eki bogerere cyane kusi Ona marieta abo mangi unabone karao tengo kwa kandi no tengo imbaisa kugopamba ugotama agote bankamu kumupamba gagapiaje ugotama agote ugopiaje nkamupamba gagapiaje kamupamba pamba chibeki cyomo tiene tema gagapiaje akabe kuchikaya akaliekera bona buguboneka gusiba bwana kyara gusire chikaya no kube kuchipenda koliekera no gusiekera uliyekeirwe ongejiri sana nagetekire nera sana kuya marieta nari bakwana naroba manyitenga nabale kujara kinaba kusibale nabamubana tutekereza somo ngira ngo iyo mate andake nyomba mbole bugarwete isiko bugacha bugasoana nase nseme ya mugira ngo rio menyete senyo ya mate mbaso etime ekora ensinyoni yegutwara obo basana mane mumachogete bwati nyomba chenyo Umuntu yoboba abantu bakurwana kurumati n'uto umuntu yakoyendase omurembo tunabona abantu bafite kubituma barusanje omurembe noro ndagira nero bandamba kubajegia singinchi bakona kugenda naende inteke moto wene komanyana abantu bali bamenye tasi ikerese ibiya imukire no bagutangani maite bakurukiza kana muntu omenye tasa akurukisa kana igere ingo yo kirero gutangani abantu bakumuita yaba banda una batindi tugatukana na icyumba ndo ngo ibindi n'icyo ariko gara abantu ense n'ibyo sinogoyeta abantu mba bagenda kuminora asenye ndo bamanyi timisi ibindi gutangani zo tumaze ko n'ibindi ona wante ka konde binga mono igente kenna bago chibakora na mangana yo wasimeke Messi skari nguru kora wasali abagambi babo abagambi abakoro nyuma tutaracha abagambi abona bekelero byabacuma ngakiburayi burayi bwabo no bwalinde bekorera umuntu administration unity yo kuhamba yakobenye yaringa yemo umuntu nabali ko cyobo n'ibirengo byayo unakorambira abantu igona burumbu ariko bataba uti no bole bwari kugira ngo rubu subwanya ribali subwa mu machoke nabo ariko bo mugambi ugambite litangani una nate bitibinu mwako yo mwari kurukwa umukumbi nagambite beke sana ekora dia bali kubikumunda rero monene myaka ezati myaka bunanjinga inero tungana yikoche nirono kubichibu gambira abantu bayo wana kubichibu kugambi miti mitatu mwaka itatu neiga warosa wati ande bana kuburu nyuru chugakora igonto kuba manya kuja kwa bayiko lakini inero tangu tukugamba ekero nari baje kugambe ababo Musa kero bugirange kwa abondubi ekero bugututu kwa n'abantu bari kurukira batatuga nyomba chinde ibere ase umugirango torase umugirango arari nyomba cyubatare kunyombera nyomba kiri cyabo buna bakitaria mbayetana ini n'abantu bakurukwa bunabona abantu bakurukwa bayige bari muini ariango machoga muini akona kwa witu ndunanye tere ukagenda paka boye kona uigabu na bari bo abayige konyonera bari n'abantu bakurukwa abanyarwanda baganga sabakanga naende bono nyumba chindi nchibagayatanga baliku banjali mbarali onkonyo abali ase nyumba ichindi cyabo none ninjubira ngabo nonkonyo makoro abakonyo mu konyo makoro sauti ko tebuati nembugira ngo hano tumugira ngo konyo gatatuge nyumba kinyene cyenyi isano kinawa tende cyumuntu tanyine
Wana tukuruga tugenda ase nyomba y'omumachoge. Omumachoge naki kimenyero kyainde. Enchabi. Omumachoge onchabi. Mbaye kine kubiye. Enchabi yani. Enchabi na ene ile kubiwali. Kubiwali zebra. Zebra. Naki ya kidawana wakati kwero kangali abana ku enchabi. Nero yanyore tukulisia sichombe kyaiki. Mwedili gwali ikulisi. Ngili kuruma. One gero likulisia abantu bakarora inyama yatokera. Kuli abantu nkuli bali. Pakenjo wa abantu nkuli bali. Akateba tihigo itu. Ikabanga bono no gisambo ya eto ya urukiro. Bago teba ngomono muntu mu macho. Na bakuru mu nyanja. Mu nyanja. Oro mbai nyomba kitiraro ase mu machoge ino. Mu machoge ne ri bwate mu machoge barabuna mu machoge chacha. Agikibonge kilicho sikia ngam. Alinga. Na machoge. Kale alinga yemo. Ko basi mu machoge alinga kutwara mu bungoyo. Ni gambire tibitangani ali kurukwa sabania mugunda nyiri. Nero gambire to mu machoge United. Ono na basi kutukuti ambaye waso bakuruku sana. Bando waso bakuruku magara. Mu machoge bone kama gatana. Okula kaibuyi na balinde bamandi bakaibu. Bone bwate chikosi civil. Wamako kupatia barongo. Mundu kwari kwa wanda una bari bakiri gase kunjiro. Ono naro ni bwate bamurabaya abantu bayirindini. Oyo mu akuru kumukyo. Rero ndentindio na ndo mu manza ikumunyari yabo ni mukyo nakulipi. Mu munyari balta kumukyo. Ano balingo ko sipia nene sana pakachinko bichi batoko. Abakyo ngono rindi bagitugutana kabisa. Bakabakebo yike mansai. Bakaenda bakamanzai gati. Bakakora kyombe gucha. Ono kubagucha kuna bebo yike mansai. Babakurwa niyo mansai kono paka kinsa nyikya muga. Kumanza umwe tena magara kuni. Tabo mugaso mwakiro hoyi. Ona taita bitu mundu ni timokolo. Bamura babukyo bakaba batindi bakurwa ne bakatindi guchi. Nguja gusingize mutu akrumu manza ya rega. Bakaswa ko korana barase witana boka. Uri bari kubura ni abamura n'abaitu. Bakaba bamura n'abaitu no kinije ko rubenje munyi. Benje ya mukomba. Ige ine nyombe nene sana bana bagufito ubusibiri busi. Ubusibiri busi bene nyomba to gwetogeri n'abakiri n'abantu bari ndepenzi babisambao. Ni nyombe ni. Nyombe ndi kunibwati bano bakuru kwa abambaba. Neno ali gapo. Barubano bali kucha kenya mwina na bali magenge mwina guti mwe yusi n'uruti go ndo tumagenge na wangi siri guti na bali isigi ya bonja gerete paka asali agatigwa ko ibu nda kimoya tausi mekenisi kwende ya lele kwa lele kuna tunabobulimo we serikali yego mo kido kumuru mu ka mutaba mukiri governor abantu bandi baro bakuru kwa bakuchimbaro abanyata chimbaro yabiri sa memo ubwato mukiyoni watwara umubuke watwara abanyatache no mumbaba ni natira muna akiri sano chingi ya kabisa ona ronke baje kuweka mate eko ero no twate benshi ni bwate gintu okuoba n'umuntu orosete tugiate kugia cyane yakurya so murembure ugekora bari gututuma bari bugira ngo mafi kubutai mbaki chikonya kunyora nyombe ya monere ya moko nyoro tarandebya o konya gonde binyombe ya mona bogonde braninga mbaki bono ase mu machogo yatabwende ko bagako nyomba kurwa ose barabwa machoga sa machoga banyene ngo nyomba na bare kina lili bolinda ganyo mogaka
mengo nyanja nyara ko bako kongera sinde barabu ko nyuma barabu ase barabu nyumba ya gatano kwanya nyumba ya gatano ko nyerengera rinde nore titu Rwanda ba ko nyora ko nyora umugioni umuguje ubuje naro baguje bari nyari na no bara tumune guja abambaba no jabana kache ndi nene rogatiaria akuni mirande ngotegi ngabanta baba bumachoge nabarubu nabamenyete nobalensi no gutira kurwa taje bakaruka baje bakabahana ukaegwa umutumbo uburabu n'umutumbo bumachoge ono nobo batumba ubabiri ko bateba mariyutabo makurukwa upati abarongo n'uwo kwa aje muruka ubari bo abo bure nara abagambira sana naho debima ubura reke bwata ni bubasi na macho na bwata ni bubasi na bete paki minister ka minister yibesa nda ka minister ka papas santo na Cristóbal Mogere ubure arabwatira na kumazana ni mumanyitero mondo ngabono karabwatira gabu tora genda somot mukomoke gara kungira na ndasore Wanjo morigelia Wensoko TV na kwanya riko bako kuigwa kana to ndiko kwa na kinyomba niko to kwa ndere nyomba yo mogirango mate ko south mogirango na boigo nyomba yo machoge itu endere te kurigelia tu ikire asa sembe ya bakara to endare nanda kuturikira jumbe chiago ase studio yetu kwa sasa kinamba chonse ase mtandao chamii ndere nyari kistebe embona wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. Ebagote bango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai
nigonda koretro murobiri kurkunga amegelio yebebelia murobiri nigonda orete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa ikomirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire cyawa munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwo mogusi na nche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari nche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general so kirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Mwancho murigaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi omwancho muligeri nigarwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chieti gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligeri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi nto beto koletera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema na inde torole tema na inde torole tema na inde torole wabokire wanjani wabokire
Mwanje murigeria nande karibu sana ime yomoroberi oyo gwekorogia itekere ngenda kumubeka mogaka Mengo Onyancha iyo genda kubagaka ngeresere nyumba cyo mugusie do kwanda gore mu basi do kwanda gore mu machoge na boigo mugirango mate totigire ukoro mugirango mate bono ni gotore asense moyo mu machoge iyo mono Onyancha gwatika gonte bina machogo yo nyumba dere ya mutaika gonte ya nyumba wande nyumba kire sana wande nyumba yende bya nyumba kina ndonde binga ukige ndeka na mu machoge bamanyire baokora nyumba iyo nyumba itwatirane n'inde neza ni kurwa baochi abana barugo no bari gatya ase karo kwa ruru rimbo wetiro urasa kuru kwa na ndere nyansara ntimira ya no baochi tirasi abo mato bakora kuri no bari jai yeko ramasini atendere ya ra kuru rimbo mbungu ya gachiro machogo kuri no bari jai ndingu tukabali chombe ndimba bwate magana yo chibanga kuri mabari chibanga bijana abantu bamenye tensi n'ubu tungo kora bari no kwa kiyoto naro mwacho na uto bwate sire nene sana y'abantu bagotera batinze yanega abantu bari gotera bakuru ko muri yomambi ni tuna ko yomambi akatera kisani kingi ya sana kwa mano yenye ndo na kama ndio mano timanyi kabanga mweli kona ko bisambo za goteke ne mbuya agotwele wane omboke ke ora tinto obebunule tigaya bantu yo san bandi ya machoge ni pande ya unisani chire bantu sana ase bantu bali bali sikini ye bantu machoge ne yende baro gotera baterete bagotera ubuyo bw'igari gotere ubuya bw'igari andi soni nero monye ubute niroko yegembya muraba nakimwa kuma noto hata napaka twavuka ngaki na ndo musayo yega karawa umuntu akubika umweli ya babu siti bandi abandi siti kwasi molonje mwili no mukiro ndaba tena niyo mwana ndaba situ bukiro no munja ngoba mabona abamuraba ndiyo bwisani cyari ndiko genda abantu bari cyo abantu bari ko kurwanese segi bayira abantu babo mumacho bako bakoro ngoro gasuka bagasukia zeba kulisi mu mazata iko aba macho abantu batangite enti no kabisa kwa kuziba ko nguvu makora ajitoro aba macho naende nyombe yo ni mkono akurwana n'iki barwana kizara barwana matimo binze byose bamaye kurwana naende kuno bono yomo mukeno yomo bwatetu akabwatwa akero bono rindu manyite karaba mansa iba seri abantu bakire gucyari era korane ngombe yo ikiriza atanyira nenyi karajumi yagaitirwa akabwatwa naende bari kwe kabisa babigete bego kwenda ati maite ndati na cricket ndati ni nati moni nati biko kwa setu maguti uko aje asekerwanira kurwanira kyo moiso ekoera manyanga ngukore ne ndati nere nati ono banyibegetiga kobora wako mondo nyawo komizi bana manza bakamubada manza batano bakamutigiro yomo lindo yo nari kigatwara rumo muntu ndi uri gutuma bakachikomanya bagujyanye umuisho yakamaro ataba ngo ukunda kwetingoroki akasomore ndatiye oya bekire ngende kuruke nanga ose bura yenyange kubata amanya no mutumeno gukisikura kimbone no kebwati uko rero ndode dokwane no kero kama go tyoka ryo umuisho ryo mubwati bikinyero igoro umuisho ryo akarere ke mansae no mansae bakagu muyo kuri bakamonyoka gocha akamanyoka byo kuguru okogoro bono mbwatwe inkwe naye kwagera akabeto okogoro nabale bamo bakagenda bali bali ko bakatiru je nabantu batanga kamotyo karere amobekere akamwaka
akamwaka chimioro iguru kamurima chimioro iguru bagitabathĩkia magĩta chimioro gitabathĩka kamũtiokereria anyway ore mu machoka ikamurutanze nakonya abantu babonera yakonya kera tubebe twasegete bagatoka bwatinda twataina igo ngatethio kugurunga bono twende kazi urombwa iga abantu bamachoke n'abantu barabaremu ndibarabayo ndibarabantu bakwireza machoka pickings ninje mbali gimbabori na nase kibagatera tena kera bagukuona bagukuona pesa kera bagatera ese system yawe ya matere System yawe. kero ya bibi ina ogo ngantena yo ya nyore tu nga bagotera ende kero mwiri bago no mwiri no yondo no siem kimu bwa yumba kero baruona ndi bagacha abantu bogwata marie tabire abwekaini ungubo no mbiru naho bakatera kabisa bakabono ngotera sauti mogrango tote tengo sasa kwa base kwa itinga kwa sauti mogrango kwa wande patera wana patera marungu nyumacha narengo bali babugitiza esani yagotera nakindi nje etwapi amona joni ubuye gita kurenze moya klima nikando nabere azenze moya bamura esita umumuro yo mose ituga ali agatera nandanyo meki musiko kurukwesta tingonyo n'uyu ndagatera ndanyo meki musiko kurukutina tingonyo nibaga kuna bali bete bakabanyora muje mu kutina rukira bamura bali kubike sini joko tera kwa bite sa umurango ijira abantu bali kubya ngo tukove sani ije ko era bakabona na bero tuma itugose ndoito te by'umuntu yuko ko kunguria mariko arajireka asebe TV ite ubu kunguria mariko arajireka gisani ibyo ejo yari ku mambo sweet voice Korengina ari ngezi muroberi mpaka aja kubegerenge ejo ko usaba kumurango nawe ari ko tere ninzi kabiri ngo muntu yakuru kucyuni Bona to cyuni muruwabe bona rutari guti muri muntu niyo so abo yari ngiti ni kuru kwa nakyobiri nakyobiri banywandirira urugurira mati yayo nakyobiri ndibo no mogaka ono to tigaritega mutete to binyoka sense moyo mubasi akuba itinsa cyenda to mubasi ne mubasi ke manyori cyangere cyarenge nande nyomba ki cyaje mubasi cyarenge umubasi mu machoge bagatwalire sambe yemo ekwera abantu babaliramo bono mubasi mu machoge era nabwo mu machoge mubasi nabwo nyomba kinyinge yake nyumba yayi ntangani ya tukuru kwamba bakuru kwa bandanya baro bakuru kwa baitangari bakuru kwa banansiaga no nyo metenki to yansiaga ngayese banansiaga rasa kuri na chukuchu uti kwa ndabanya choko watu na chukuchu ari no banansiaga na kobiara na rudu busingi usingi muino bono yari sukuru kuri kusubita na timasuri yaje basingi mbara wale semo bado doguru na maate wale maate oje saidi ya kamera abana gitauli mbaro bagitauli na msingi mbaro ya wamba ni kama uja banyangama oba eta bantu ndagirinduru urikinga kwa banyangama eto bososo kerero nguri ari kuinuki yarura bono baba bareta nareta tunyugo bakariko banyangama tugwata basanza mbaro bali nyacheki baro bali nyacheki basanza bali nyacheki mbare basi centro basanza mbaro tumane buja banyangande yabere kinyomba kiya barona abantu ba timbo to ba pakabandi bakalichi no ubule bona romo ekaudi obule ale nsaira kero wikire ikumbalia naso nyansongo sego chimalia we pare kwanda kuchimoto na muyo kurukwara ati no nyakesa mati arati no wale moto so vile school nere aso vile kunyakesa nyakesa na tire bakoma ngo no so we mu karega ngaba basi baraletira bagambya bakomsana kuruwabo mugambye ko bagambye umutami n'akuri kugedera akare bimande atari bebe nyundo no nda ya sakuru kwa yingo hivi nandi kironga asisa ndichibu bebe
digo no digo ancha como es un carro yo no monto un poco no digo la nada ni que no quiero que va a fuerte que hay que más que no quiero que que no quiero va a seguir tu sana y que no se ya no so voy a ver so como paz que me por usando no mundo recomo sana orengo como pasta vez pues nada menos como pasta vez bien bueno sino tuyo na kwanete na korete ndani tete kono ekemo akagorere kaniso mugondo manzai ikende aka chikombeto nkia ko rukia matera cyagera abantu bana leta na bwero rwabo akatemene se miti kino mwesti ground ya rubeka ya kwaje suspenda sikalekera usonera ni proje kene kamba moro ataona mote babantu batogiri nyasai buya abantu batogiri nyasai bubu bonzi nyasai batoki chikombeto miti la sira asibiri Gabo menene ro kwani tanga tanga to kuna kole conference ya mangwana mira venda rugo yake conference rugo no arumo so de rugo so mangwana so rumo awali ngo isenero ko iko rugo no que vale ko yanda ba ko da mama bo basi kana mjanero wazi kwa ya ya chogo ali lo de chogo na ko na ade ya nyamire ko ya ndanda neriere ko nyama cha abateri mbare wasu ko wara ko tera ngachi no chimbe chikamura wazi do kama ya sasa dogo chungu ndo ndo tikende kase mulinda kaeresa ya mamu mito Imbo mame kogenda mame kuminombe ya renge ubirangoro ko mame kogenda no abantu bari babajandite nabo bajandite kerende tutabiye batero takwala batero ono nande mba mo basi no muntu manyire mu njoro ni ya kole kenero mutanga ni kwa aje kwa kisi ora baje mukeni wakena yegorofu akatote kapitote nero mutanga nage watanga nero mo basi nenje basi ngaje kituga cyane n'ubuzungu abantu bari baterete rizungu sibaterete lakini igende kuri bako bangete muna kiro abantu bari ubitutsi cyaje tintu ne kabona ko kino wenda nyari bali nabako aboli bako mboko boli uponi ndiko bayiguye uponi ngona uponi kibantu byose mu byamo ya kabiri yo komera koze no kobore uruji bantu rugusamura turu mutinyo nande wasi no kusimeka bono jino jikuru kuponi umwana uri kusipukudu maiga rero bakubura nani uri umwana buponi buponi ne njenkura ara muri ari ngoboni no boni ndi nani abakoti butambe no kumusora bakubura mibere na wase kipamucha I don't know nara bali batali bakubura mibere me nandi bakubura barakiri bwani koranga mbali stable uja kunjuru kabantu bakonga komi ejura bibobo ko ndino moko tinde ko akiri bwani bwana ejura bote ejo wodi bene to kende wara mere jawo ko na mere bwani ejo wada wajagira kongombi wana to ore ga boga mo basi yo nyomba kya atari ko nyomba njire mabu akutagetia nyombe ekibuna kiri abantu bakuru kwa banyankamba n'abantu bakuru kwa banyansyaba abantu bakuru kwa banitawuliro abantu abatatu mbali banyuma
lakini barongo nyuma wale wosini no wono na kio matanga hapo na makobia ile wosini ndio kali wosini ya soko nyasi yo mnyasi ya hata kwa nyuma no mnyakama sio babu kirani bitimbe chama na maskani yao naro ikabona bamwe kwa mwe babu ateka kurukia buri kuri kwa nyamuya yabo basi no bariko na bo bara korera kimbaza mu sai cyabo na byose nari bina ngai baba gukora ibintu no bayi kwenda nyamuya nyamuya yabo basi nyamuya kiri ibiri namuise kimuya ni nyari bari nyamuya yabo basi nero asa kuruka gochi no nyamuya nsa nyama ne de gochi Kwana gende yanzira kiri mwanje umurigeri oliye namba kagani baba. Wala tole asinaro nenda ku komeni. Ameno ni nyama. Mama ni kezi. Mama ke wazi mama ke difference ya. Wala umubasi yiga na wati kire gonde. Umubasi yiga wande nge ba bwaterne tamo kare bare ku gambir ko gomo. Na umajo. Wewe na wote hivi na viatu. Rwanda yetiye na bari kugambirwa se bari kugambirwa ko mo barabuga babasi ba machoge barenga bamo barenga ko bomo bari kurukuna machoge pasi manye tubona umuntu uri bahoga kuri constitution de kare ngoro kumuguru ya kiekiranga stausa ya constitution sikasoka sita abandi kuchimu ati ngoma territory gamu yisire kitakeyo kwa gamu wana kera chibuta kono muri ya constitution de design de machoge na bongo bati kai boyo mutimbo yo na bo tari na sauti mrango kai boyo ya virire unaoja mutu mrango kai boyo ya virire kisata mugitutu yachi nere kuruko west kai boyo kuma kwenda to east kai boyo kuruko makomondisi na mate inside nari bagiye bamukuja paka masaba kuruko na yachi naria saba mimi napenda mingi na machoge na bobo basi kontari na saba mlango muri kwa ya saba kuba ye mno na sakia bisogo se kwa jinsi je kombe ke mwaka mengo nyanza nte dori ile se kamera gari na ko gwata mo bayena bwiri tukonyara ko bagotu wana otu ene meaning na boigo kwa ne bayo to ko romoro bego karando je nyombe chonsi cyo mu busitu achikora se wiki ya bona ninga nigoteba yendo kama anda zitutabika bigechi nyumbe tuna chire tutakujikia abantu cyakwa n'ubwo nane bucyereka asitabika kugira nange kora ukinde tere gukotira aje no tura rusiye tura seni yabu ikiye ko shwana ni buru nekora mangana ke gusi nge turu gitu nkoera kwani anga weka ngomo bayeno ko kwani babe batatu ko romoro mo bayeno ndabike no yomo goteba nga utangorio muiri nizanganio moko keng'ombe irisia gota utangorio muiri nizanganio moko keng'ombe irisia gota no goteba ngano moyo kwa masikani muiri nero gusiganira umusbati wanyora umuntu kwa rukomoko moko wako iri chiombe usikwa iri moko chiombe ng'ombe iri kubika chimoli yali spaka yagote yanyo mukungu yanyo naenda yagende vile sauti yagende bono ninyire makwani ase abantu bamuntu banyamunuri mahate bakurukwa banyambara ali bawukanza bakurukwa mura baungusu tegero lile tie sana moyo ndio kurukwa nyareta ngiri ndio kurukerevi misuko moyo ndio kurukunga mere yabuke abayanga tayari tie itu ndogo TV itu kunyiri bari sama ndogo kupitiriza kimanga abana bamo babantu bakuri bibiri TV itu sama ndi bakubwatira twagomana mangana ya bunale ndu mayitu na barali abakuburanga inzini yarere kisi
Kero ikirikisi ugura na mwese. Kero tena inde kwa edori beyond. Eba ukumisana. Yango mutara wo mwaka ni maende. Na samu ise ina mukwani na mwiru. Na ndenga ndego ko begara watanga ujumbe na ndole etibatano. Mwanzo borgena kwa bereko ko tegero mwaka mengo nyanza ni ga somo kubi go se wiki ga twasieke wasi nyomba cyo mu gusiko rutwa cyagete ko wasomo giranga to no monyari bari mu machoge mu basi mu girango rogoro no mu girango mate boigo to gakwanera umonyari bari aso ime na boigo itkoria rekere to ko mu basi na boigo mu machoge ase ko bomo wikarande weekend ekere turache ko beka umuroberie kamno yega lakini astrache ko bato korigereria nande atobiki engao asikorende amashabiki nara ko bakubwatia umurobere bwe korugito kera litukoria Ramisi Soko TV ababere bagoturikira ujumbe aseke gatambe nagani asenjira ya bene nyara ko bayingo batambwande bwate Fred Mogere yo kobera assistant ya Nyamira okurogoro asensemo ya Nyaiwa wegonto bwate Keva Kireri korwa asensemo ya Marindi asensemo ya Sirunga tebwate baigo Margaret Ogati koruikobe ndobwate boigo nyatando bino korunya mauro asebunge ya noti mugrango ngo endagari mokonge mokwani mongina Maria Magare na boigo asense mo yari okibeni go senya cheke kera ko lire mobasi boigo omoswati chen koroso wikarande weekend edara nyari Stephen Mbonde kendra ko bwate Soko TV obo nabu oboroso omobusi wabokire wanjani wabokire wanjani wabokire wanjani tema nainde torole tema nainde torole wabokire wanjani wabokire Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa